Abusia aha aye emergency Ghana TV na mame ma wakọ aba na wiase se wo ye obi papa eya na wadwe hu mienu menka se nye obi papa na mmom wo ya na mo wani ada ho na wahye ne yie se ne adachi bi enkonkofa asem enfam brewo reverend bi akoye awuraba bi papa ene ya meka se ya boni nikemu a enya asem ketwa kra ya boni nikemu enya asem ketwa abusia yenko ni yenko hwe video no mbra na wo ye obi papa wa ye study wa mo wani ada ho no wa hwe ne yie se ne ebe ya ho enko kyerew yenko ni yenko hwe video no embra sisia oh mo akwa ba o nanom why na the case wa mpacho me pacho within no me pacho fam Rita Ampofo okay Rita Ampofo good mami unkasa wa nya obeye de wa unkasa obeye de wa good Rita ma edi asam na ekoso me pacho man bi na adi mi sika ofre hin na bai me fra juso o wa juso fo ya chia mo pa mo ta tie ye pa na me nkoso nya mo kase my be na agi usika me pacho friendless like it but if na mo sofo a friend no Samuel Asante ena de me ma sa ma no say so ye ne boss ne less like it no okay nti ye ne kasa December mo mini power consume nti ye ne nya ne kasa na wa consume mikru o wa consume o Israel good nti na opese me ba na nchen yeah nti ena madam for business na mami hu o sofo e friend so for Asante no so for Reverend Samuel Asante ena o say o adwuma o de aka asore be ya asasore de okay ena o say one man bi e adwuma me dey start tani adwuma nti ye nyina na ye conference call ena me ka twa ne say o me ye nyu adwuma ena afa ja me ma me na adwuma say ena me na me hwe me nyu na me ma me yenu o school adwuma me ye nyu adwuma enti no Israel honom na embassy honom no maka order me call 2024 enti mana ya we say me call ena no deny me enti say on to me a on country na ye njai ena so obetumi na owo panyini bi MP4 ni bi ND4 MP4 ni bi wa Accra enti obema na di nanim ena on say Israel embassy honom asem we si say you amen esi last this year ni si me call January 10th January by December mo na ne kasa e no ma me send me documents a me de call embassy ho 2024 e ma no into ka say obepe conference 10th January of this year yanko into ka say obepe conference e na ama me ba also no wonye to conference no obepe ama me e na eti ase into mama Sunday o mama di kan send conference no bi ti fie won ti ase ne say let's say maybe educational conference professional onya to ni bi onya to ho no on say ho no ankasa no wo de to kwa ye be deny wo because of entokwa no Israel ho no it is hard rather ntokwa ni wom na na pese woko ne ntokwa no ajai and on say ho no na ye so de call to kwa amanfo mba but all the conference ewura mu dia e be mu ewura mu wane kan oh me de to akoma mu deny and say to na say visa no e free no wane ba woni say Israel visa so woni say yeah minim woni say Israel visa e ba chan gese wo mu no approve wo ho na wakwa akwaji e ba chan Israel de wo kwa embassy ni ho na bibia free Israel e mai service no ko na kwaji a you can't okay etu omu ye ho adwuma ewo Israel okay so what I say hotel a wo kwa obekwa akoda bibia wo so okay ya na nipa ni bebrebe free sense Israel no ehokọ no enti se America na Canada na Germany Israel omu approve no free Israel embassy no wo Israel ho na wo ma chichemu ahun se ba bia obekwa akoduru no ehine na abeda na waji hotel no omu di hotel no obeda ni nyina bibia beko akoma embassy no wo Israel ho no onto omu hihye bibia wo Israel ho na chese aba eti wo ho ana ya frɛ wo se wo visa no ya approve eti approve no ho na kesa abeto Israel embassy no ho ha no ho eti me de minim se nka asori ene nuoma no ene de
omu bom ko dodo and say my brothers bi a omu ko be last 8 years no omu ye nipa 60 okay ya de ma wo mu because omu ye nte say sorry so what I say they are sorry there so omu ko to omu ko akọ say the Muslims enso ko Maka no tinya de a ukofo to ye this akọ sorry bi hu etina na wo bo sofo ni din no na me bi free say bia na sorry and a did dom eko and ya matadisifo beka se bi omu beko na bia matadisifo ye nipa be ye ensia na enson so na ebia omu apinipa aka ho na ye de omu eko no visa no ya na nyesu den sa what I say etino osofo ne cancer a kire wa na say let's try no ne cancer some true or one crying okasan ko pellet or jellet head Israel honum nurse or dia to so yeah nanka o ma de Israel for the o ma de visa na ma enti won say me documents akọ dan ti me ka try ne say I didn't know ma me fa bank statements na me de ko ye no ensa afa ko and also and any problem because obi wo ha or bank account too and no mama kwa akra o mama ko bi account foforo into the document ne ko na o mo say o ma deny me say me de me bank statement na me de buy first one no enye original enti no onya panyi bi wo honom e wo embassy inside wo no say me prove say enye fake and na me frɛ wanchi bank yi no manager no na me ne kan no ye de wo ye foforo buy eno kura no me am osama me twa 25 million sign bank statement esa me buy e buy e ko ye sika ni nyina yes say sika no bi di come and $2,000 and actually no okọ honom no wo say man na o inside no eso o budget $1,000 na $2,000 na de man no aka 700 aka 300 nti e man 700 enka ho na ka enya 1,000 on fan koma man no on fan koma man no wo Israel embassy won on fan koma no na ono no mom na be boa me ama me inside dey etimi aka me visa nti ma me send cities ay 10,810 cities ay $700 $700 but me de ko cities 10,810 cities okay and de ko nti me de ma no o sa request o si e deny me nti me mfa bank statement for bra and am say for my 25 minutes from my website de ko e de ko o fa ngo o se in laptop ase na me wa o ka kire me say man no inside no kwa charge $3,000 na o ka kire ni say wa na wa bibia nti no be man 1,000 na o laptop aside there anything enti e di be 2 weeks o friend na o mfa e di be 2 weeks na me sa friend no and o say man no e say o yo obi die enti no o wi a no be start na me o say me o de me documents na ko no mo sin bibia e ye correct na me prove bank statement say bank statement na enye fake na adenti na masa ko du obi eche wo so oyi obi de ji so wi a say wo say empanifo na hwe ne de o mo twan original one de o say at least no o do original one ko na mo ye dai o mo hwe me no me ehun hia say me ko di echi eno man kasa enti mo ha na wo say man no de anya program ni bi asoso e professional ye ni conference ni bi asoso na o de be ma me eno so kra no wo say enumere ofra ma no pa ena wo say wi a enumere wo de be ma me me fra afa e wonfa ene ko say di be week asna me frɛ ena wo de send me ti wo ka kire me o de dey send you conference no program na man e de to so no ena wo de send me eto wo de send me no mu ho no ka kire me say ena me bank statement ni si no me mu ho me ko interview ena me say okay e bi nso ana manko enti no me mu ho ye be kasa enti me mu ho no me fra wonfa ti me fra ko do 6 ana program no so choose man na program na 15th of May ma fra ko do 6 bra ye on frɛ ave me send me say so on fra na me send me say maka janse baby me nya sure say de na waye because wo say de na waye man no wo inside na choose program ama ma me no ade nti na ade no adru ho no ma still na no beka che me say man ti me nya abotere ana akonto no so kra na nya ofiti ya wonya na ade che wo ko wo be book hotel flight na ade and another program let's say a Thursday in the start na program no maybe so program na o mu ko no Israel so o try was wo ko amobako akoda hotel na wan kan sa wo be book hotel e wo ho bibia e ka ho na ye 2000 no there be eno de mi wi anan ka me book me am hotel
Abagade. Ana no kra no na oso wie we half o. Ayantro. Ye chi estanim half no Madam, ayantro. And someone who can na ayantro. Because before you go to Israel embassy so kwajo visa no. E wo so mu hu ehwe book mu hu say. Any passport see our be any passport in way say wo be ya de we asori for you say program ni say. Hotel no a wo kwada wo Israel no. Hotel no so de wo mu stamp. Esiso. Say nipa we wo mu aye bibia keso wo ba ye hotel ho. Okay. Na embassy no Afri hotel na bisa. Okay. Okay. Amrofo omo life no nti say ya na ye wa no. Na hotel ayi na kasa wo so ahwe kra time say yes. Oma be book, omo chia. Car e de mo be ko runs. Car de be free company no. Na wo ma book, na wo mo aso confirm. Omo be hwe wo adbibia wa yes abeduru kuro ni mu. Ansa we kra de na akoye me nko a. Ana akoye so ye ni say akoye me nko a na me ko. Na say ukuru no a owo Israel no owo baabi a Ghana for nti na yefa. Ono Tel Aviv say wona Ghana for. Tel Aviv na Ghana for. Adan no nipa na wode ne ko mu koye no wan hu connection man. Ye wo connection man a omu timidi and sorry omu di dom. What I say and eba eti na wo say enka oye dey ohu saa ne namfo no no na ekwan na mekra no saa bre ya ntokwa no asi no enya dia play kra ye dey edi dom ko ba obi akoduru den tabla na bi mko they say obi akoduru se de ntokwa ni si ye de nim se amanfo sa kwa saa bre no kra no na ehu January what I say saa bre no na ehu enti no so obi ye Israel visa amawo some ya sorry for Roman for maternity for na mo doso a o mu de ayi bi na mamo ayi kitu abi ne yate ne ya de ama hye wo passport no emu ne kese mo kodure no na mo yi kire se ya na mo twam na mo ko waje usika no edi o ka je me say o wi a na nko asaji 2000 account na say 4000 oh senko timi je visa na ma odi a na kwa ye 4000 na wa wunya 1000 ukunu be send this capital na odi ato ho pocket money eti no ukokoduru na bukoduru mu hotel ho no ma ukunu be hunu hotel no eti anwumere no anase ahomache no ubohu so no wa frew na mo dwane 1111 ti wo say wo ko na mo de yin fa nyoma bebre ana wani say school ba nya sa na ya ka kira wo ya do school bag aba wachi na answer wo wura mu akoto ade hotel because security ne ya tight to we ya na wo hunu ukunu no de wa from bus straight to house so what you say eti no Israel ne ba bia wo kwa akasa be tam ne oma bebre wo boa wo be ja ne hotel ho cause wo afo nyina edwane sa eti no sabi adwuma ya ye am say ne oma 1212 bi wo no ma ye nim kakra eti no asam ne beto na so you know how to handle the case eti no bra na asam no kan nyina wo boa so wo ba je visa na wie na wakwa akwaji hotel oboa ano cross o de mami wi na me amako buki wa boa uko buki ni wa hene uko buki ni wa hene ade bi se ba ya asuasem asua de ni ya de kire nti ne se ha utie so obekọ Israel de maka to ho no fa se utirem obekọ Germany de eno de simple like ABC unya nya visa wi a unya bisika to ho a uduru ho na wo kroso ayi mu ho no mo a unu ho na nipa no a obefa wo no na wo gina ho na watena kam simple like ABC wotena pre mu a Ghana ni ne nkasa okasa ho a yet same na wa yiwani because so ne kasa na nkomodidie ba eda bi na me the story we 1 minute pay twem ya ti play mu ko Germany na me ya fucking say nyasa fucking say me gimi odabi me ko di Ghana fo mu me di emrofo ni finfi eti Ghana fo mi enu o modi nkomo wo play ni musa hwana ya wo passport no waka oso chale man ni do ye good o ono so na ya me di man o se na so wo kokomire o se chale ya friend say o kan na ke ni pakoro no ana ye na ba ko de em so de ni wurawura mu wo me pese me bodin e na wo be wura mu
ana ba ko de me se ni nua ni hunu se ye fake nsa sa abrɛ wo hiti suo e we gya so a ya brenda wo kokomremre kran na ba so de visa na ye se e fake ya na e wai ba e be wai sisi a that's it na eye kama no an ba ko no ko ye no ba ko no kokoduru ya no a wo muduru airport ho a wo mu si fom no anam se Ghana fo mi enu wo mu taaso de ye dedi nkomoko ana ba ko no de onya akwa atwa mu ba ko no waka ya no nim de ko si ye che no ana ebusa ne se ne passport no de visa no ye fake ana so chale enye fake bre ya wo koi enipa wa je me de no ono anso da je ne de ana ye kofre no bae ana yes wunua yesi se enipa no ana je ono se ai eno e de hankop gu nsa na ye ji wo mu mienu passport no fe na ba ko no astan ni boy na etwere ne se apolice fo ni huna de koro be hu ani se na danfo na so kawu na da fom o se masa me ma me ton ni kokofu mi nua ba ton ni kiosk ana wo mu nya sika ade ama me ba ti wo me yesa de bi kofi ti Ghana fo ya na ye kasa we ya de cham keke kwotena elu premu a enkasa Ghana ni ho o bag ekuta wo no mo no nya sa wo bi de nuoma be hyem ama wo pie free outside ho a no waje brother sister wo nyina wo pa cham de yi bi hye wa yi ni mu na ye cook na waje ya che wo so a na kese wakodam ti ya yen very careful ka ko ku no bi think am de moto be boso ano onim ko ku ka o ai eti no wo da be boso le bo beda wo da na wo ja oni ama ne boko wa Ghana ni no to nche no wo yedi pamani ni enu ama kuta no wo de be show bag ni yen very careful eti mami we wasami nam de ayi twa mu 2 minutes na me ka ma Ghana ni bie nani se one odofo bi obi de bayere to obi se wonye bayere de se wa tu mfimfin no de nuoma ahyem no de so ewo ye na no ne wo ye no de super group papa bi wo ho de fa ho no country aye won se sra uduru ho a me sister be ba beje oduru ho no ma ya che ne dem 35 years eti ya ye nyai se ye tu kwa ya we de namko ai ko bi se ye timi di hyehyem ade bia nam rofo ne ye intelligent se woni padua mu nyina no ye hunu bibi ye hyehyem ti ya ye very careful say ye kwa papa ye bebrebe no ewiase de oye ne papa no na di pone echia woka etino mame me ba ma na wanya etino wanya etese ska say nyina na akodi ne ho misika dollars ay $2,000 ana cedis 10,810 yeah ana akodi ne ho ana osama me bank statement 25 million ana akodi ne ho God. Ore for Sabre. Yeah, kwa ye nim. 2000 o de 2000 o you know. Yeah, pacho. Yeah, kwa Ramazol and chain. Mami me pacho. Yeah, wa. Hey. Yeah, two for na po sawa adi. no de say wo. Yeah, pacho. Mike ni esika segumu. Na share why pacho. Eta pacho enkran unim baby a osofo Reverend Samuel Asante wo ono odo me ah winning baby aboti minim baby what but omo de me call omo office I fro Malam Junction side Malam Junction side Malam market okay ho no wo na de odi animu no oji iska no so winning no de odi animu no Leslie why Leslie Tete Mr. Tete so winning baby wo on de minim baby what but ye start aka so for ne ka say ona ni nyina na te efie baako why na jiska no less like that no na jiska no but akwa se yedi ka na you know so far shanty no e kasai ansa na ono ye dey e de ye case ne ma less line o ye ne less why na diska no ma no mpacho ye de me de ma less like that no me ne so fu nyina ne ko ho mo ko hene ye ko Malam Junction ho na mo diska no ko sha ne sem tina sofu tiwo ana sofu so na ka sa fiskara man no obetima ya ama eti ya kaska ni nyina bomo esen so isika na ye dollars na $2,000 anu de wa kan ana cedis na 10,800 antiska akodi no ho no god eti they say nipa yes contract kra we contract people no he oya de pa we ni e copy am here okay
But what is the original no home boy? Original no. Yeah, pay we no a copy no any pay. Hello? Hello? Yeah, Reverend, to say. Hello? Reverend, what to say? But I told me you call and you not back. Oh, me pa cha o ye ko better get here me no man some Reverend. Apostle Amadi ka friend dada. Abrewa ye de ka friend no dada ne no e di nkomo kakra. Na wa respondo kama. I'm so wo ba. Eti yi ne recording ne ma ye nansa e pa cha. Na case we the number you're calling is January. It's me pacho sabre we sure office ne ye adwuma. So for say man ko. Last time our friend here da ben. Last time let's say June mo. June mu na friend no. And what can dey asem kire. June ho ka che o ma o twa dollar. E de send e sofo. E ma sofo frɛ me maame. Say man e twa dollar. Less line no. E twa dollar na wakoyi no. Dollars na wakoyi. Wakotwa ne say na send wo. Da bi o maame tie me. Me pacho wani die mu pa. O twa send wo na ya de bre o. O de ma sofo. Enti o ka che sofo mfrɛ me maame. Na den wo de send sofo no one farm o. O frɛ na on fa o. Na wucha send ye na ka sida ba na. O frɛ na on fa. Even time no ko share so this kind of. Me pacho so o me atie na yi na me ntie me pacho. Ye ntie the nu masam kakra. Sofo na fa okay. Okay. Hello? Reverend. Madam. Me pacho we dia wani die mu adam. So we are Reverend. If fache me pa na me we Japan TV. Na baba bi e friend Rita ampofo wa aba hanom se ekwan a wo de ne fa so no na ninyi. Se ni sika abedi ho so de ne tukwai. Ehun nsensem bebre. Na sabi ye dwumadi yisu ye tie nipa ba akwan asem a. Eno nkyere se nipa no odibem. Tini ye pese wa ye Reverend ye fra oni ye bisa o. Sa asem no eye nokure. Se wa introduce na ma obi. Ama woni ni nyina akọ nipa no office. Ama wo tue nipa no aka. Ama nipa no so aka kire na twa picture. Say dollars no a wo de bae nanie. Wo de bra wo Reverend Samuel Asante. Nokure be na wo mu ye wani die mmepa cha o. Me kun me kan kire mo se mo mfrɛ me boss. Why say? Me kun wo kan pop. Me kun se mo mfrɛ me boss. Me kunu dia woni ne wo twa kan be ya mepa cha o. Tie me. Dintia me ono na afrɛ me anapa we say. Nipa na reta di please ni ma no say. Me boss ni say the 10,000 cedis every man. Later they be can know the account na. Nti e na reta so frɛ me ndra say. Dan no say ono me boss ni be sia Friday. Si so mo mi no mi hu no kura wo nti ni kunu ne kasa na mo so no ko na eba. E na me take first mo nka tane sa. Me ba dia afrɛ me say eba. Sa wo se ni kunu ne say ye nya ya. Ye pe ni kunu no ni ye bisa no. Yeah, and you know that sorry. No one can answer ne yiri. Ne sabre no. Anti me kano. Ana ne boss mo let's me ba twa me nkasa. Also. Yes. Boss mo ye fro na won fa o. Rota. Na even kranda we a usika no. Rota ti. Tini. And I want to make us and that's me tuta me ba. And I want to make us and I will catch them say. Nipa no say only me boss be sia Friday. And I want to make us say some people be a long time Friday no you put the baba. Now Tini. What nipa no frame offline na me na kata no. O catch them say be frame back. Who could frame na power. We so kwakọ radio storm omo na menkasa. You say asema wo catch me the who so catch me different. And you say no person the one na menka kire omo odom o dia number na mo from family baby fufuro adentia. Fine, no see me. We can na say fabro du fufuro na o dia koma no. Ona no so frame say that on the two for the 10,000 the man. Eh asante. Reverend Gnaso. Ya ne ni kunu ne kasa wa. Hello, ukuru. Kwabi.
Yeah, hello. Kobi to say. About you now, sir. Nyamiado, never tell wife who are Japan TV. And a reverend switching a live. So, you better say your business, reverend say, we'll say, my name, no, your day, and Cassana, one case in over solve. I am a grand. David, can't you say, sir, or no, no problem. The other country and say, I don't know, or so friend and money, Jan or friend on fat. Never say, any own problem. What does your similar friend now? Nothing a Cassana or so more friend now on your day. Would you also know because there's a party on him on Casa? I know she okay. To an enemy and car that meaning not that problem. Yeah. Reverend, what's it? Mene ne kasa sisi ya no maybe that the catch say we be afre me say e Japan TV one me kasa na ono aka tell me say me boss for am 10,000 and now we can aka tell me say almost from this year Friday if you say no friend na e mu then na men country me madam ne tie ni enre no aka tell me say e so mo friend me boss na me bi say me friend no me bi say sika no akosi sen and o see ayi oni omo akasa na oni omo kata ye no so say obe money 10,000 let me say 10,000 na me wife no say this ayi no ye adwuma o di scan ye adwuma na adenti na ate say o me kata me so ono nye police ni na wa be gbe so o ji obi sika de ama no so wa ga se do je say ono nye police ni so wa de ayi wa de your friends ye film say wo be kwa akochi no ana mo no be kasa but mo wi na say komodie no woni ne kasa wo maye because this be my wife friend na san o to be na was want to call to be was want to call no what I say give me say e be na ga bi wo akire anything na me so me fresh off na be say no kai you so for kasa me ma be ka kire ne say e bi ye solve that problem na dia ene na oboa because kana check okay asofo reverend madam say ya no say we are say adesuwa bi basua wa ya na a problem to be so 10,000 me no madam it is a tie me so me the answer me no what about the man can't tell say you could say you best of it problem me I'm from the boss into men card the men can answer me ya sorry I'm from the boss no man can't get on best of it problem madam tell me I read the code me call and card the men can answer and card the men what fuck Menje weta sika tiemi menje weta sika tiemi menje weta sika madam tiemi what from me e say we tiemi mu na na me kasa enti na afa lu kunu me ba cho why na wa gini sika me yan woni pakro keke good I am a boss na gini sika or me boss number and am why so na Rachel who boss me ba cho we bi na wo yan na mo bi na wo so we bi station and now we do not follow this station one man me pacho ye di nkomo we nya ke di e Madam, Rita, now what you boss? Hold on, madam, only make us a bacon. Reverend, why now would you frame? Yeah, the Coplan say. A seminar will be summoned. The very actor say, you to that see. If you do something, no criminal man can't any blowing. Madam, we are not taking away the here. We have to watch him. When that now we are now. Mama Catalino. And you're telling me, if you can happen with you, and you didn't know what we do now. Me too. What are they looking at our friend and our friend now? Do you want to let everybody here say, so for the idea, this can also for customer. Okay. And your human will be so by Yamano. And I mean,
obi a metu yama na aboa na ye djuma no e na djuma na ko sini nipa go di sika be ma no wo di ni aba radio so ma di sika eti ni nta da ni ma eti da wa frame na me no ka na we that one I don't want to hear that ni plan si wa di sika ne be ma no eye da be reverend and the nipa na ka say obesi on Friday so say na wa friend no me go this guy the amount reta me go this guy amount reta e no di na no frame no ni go di me ka say na wo kwa jama because only you can frame at a different thing at home you go frame at a different thing at home and na radio guy na frame no also ka different thing so say me din join and tell na say me reverend me pa chao I don't know I know guys say obi do just like that. I don't know. Wait and then I so follow ese wona wonim nipa no nti say ejisika na wo say me na me nipa no a we do na wo me aba so na be kwa jisika na do na na baby ah e wo say wo ne ye connection fine and the nipa no say e be stand be mamo also this guy be mamo mo so ma kan dia de na come radio say radio ni frame nipa na also this guy no ade na mo so nipa no ofa manenka asema ai na radio guy kan de we just so wait so for ne ka say radio guy no ene ne boss ni na nkomo mu di ye de mu nti me for radio guy na wan fa pato ka sa den wa me radio guy na wan fa me call na me dey me ada na live bi friend no say one guy ni bisi na guy wan ka se guy no ma mi na wodi na chi aja obi wan ka ho me wan ka dabi ho asem we ahanti ya enra na me true friend no no police ni na akwati sa wo guy na say obi ka ma isi na chi no de dollar na eche dollar de eso de dollar di ka brem ansa na wa chi cedis no aye kwa ka offer ese o passport we I want to be no for ya sam say passport no reverend passport no ene ne certificate no fiada na mo diska no wada roma mo de ba no na beba na me pa chao eno ho asem ni na say no kwani na de ne ko ho Jimmy, madam, asem na wa friend na we bisa no don't just ask me question overboard. Rita Echo you know brother Ofa ni kunu no bebe sam ne ka samba choma ofa de akwaya de aya no no am say ukoyire passport no so wan hwe ya yira no ana passport no so kwaya na form enu fiada no ye tie mo ne ya hunu de ebesi bia no ya ne obesa atwetwe nkomo emsa Ghana constitution wo ya nya police for de beba abechew anaso obi bechew ya ne ya beba ya ba abejiska no wani die mu tie nim say enu Friday de na wani die mu na sika no wodi aba sa ama ena ya so ya wana mo hello reverend mitio na mo wona mo ka sa na bi kan sem we no me ma wadwuma mu mekere wadwuma kan sem we no aba no ne ye kwade me Friday men ji we wadwuma ka sa me ya no me pata o one my sister yi ade ne ho akowura bibim asese ni sika ne passport akwakodi wo eno wonsam na ye kan Enji abenti na oba na ma friend me boss na mo friend na wo boss de oni no na wo mfa o ye ni mo boss no oni me boss na me okay oni me boss no we na we na dey create me dan oni me boss reverend tie me ayawo we na we na oni me boss na oni me boss na na Rita na woni mo boss ayawo ana na mo na wo hunu wo boss madam radio na wo ye no wo to na wo ye duma no woni mo bi ansa na ko radio ana obi introduce am on radio boni wa ha me be ye boni wa ha edipa na e betake no se what ni ba ne ba kwachi na na so ne ba kwachi na se ye hu nipa no wo na ye se wo ye adwuma no wo ye boni wa nipa na o introduce ye ba tina na so wo na wo ye adwuma ne ba kwachi sika no a uhuru sa baba no pa kwantu atu no a wudi nanim de ne ko ya baba ne so onim papa no
I simple like ABC. When you can say Friday, Sikano, what day back. Mene won gata Friday, madam. Mene won gata Friday. Enyo na ma Friday mama wo. Sikano baba Friday. Odi adina ko ma radio guy. Radio guy na ma ne Friday. Me ma reta Friday ye. Eti na ga chen mama Friday. Me ma reta Friday, madam. Madam, me ma reta na Friday. Ewu na me ka tre. Me ga chen mama ne Friday. Eti me ma ne Friday. And me stand here me kan fa me to e. Me de mo tia de ma na mo ka je. Me ka se ta to me ma Friday. Me ma ne kan Friday. Master, what's so boss to say Friday? What is going to be bound? Now the abba. Jaidia Wokano. Friday, the Yashab and him. Jaidia Wokano. Jaidia, oh, come on to Ramin Casa. Come on to Ramin Casa. Because I can't hand my sister. And the part was rest of one. No one do to me, Cabani. The Panambra, I don't know, so ni penny big. A software. No one may who a soft papa or moo. Moniano. And I mean, who say you people are no reverence. Moniano. Now, me, I'm told to this Saturday. Can't you, mammy, the Baba do one crab until so can't me that? I'm gonna hand a bubuni passano. Wo na mo so anybody did it like osadiem ya kan wo be ka say ada ni amfra wo boss ababa de no ni mo boss ababa de no wo dia Friday sikare baba ama we are coming there they are na de bo ho na ma fina na bi mami me ba chao ese no utiri akokam o passport ko di baby o sika ko di baby when you right person when you right person eti ya besra mo amutie ya na mo hyeyen say ya sramo ansa na betu kwai no hunu se edipa na wodi wanim no all right ana die de wo muni se nkrata afam woni ne ye nkrata agreement eti court no a ababa no a wugina reverend ati no I can't try that, sir. Young Franco court no, and Crata no, almost inside, and Crata in the bachelor court no. I'm telling you, people. Everyone. Mammy said, Crata no, almost inside, and Reverend in the Basubia. Reverend, Aditra. One more, your witness, or no, I order who come baby, I didn't know one I Crata. Ah, let's line on the coin Crata and me sign. Said also not to sign me. Yanko, honorable. Guy, that's a pa. Or say, may a fast pa. We are fast. I am feeling helly. Neduma, we are the one you fast. I'll be the way you may. It's a cabo slam quawai. Sanka, we are in Tamanka, is a co say ye. It's your for your dance, a becaje boom. Send your brave yen and your queer first case, Neswa, a sister Rita, and Pofua case, no ahumiti ye pana, ya. Enso ye se obabesia na ne kunu ewo akwantuom na otwa edua ne ton na waboabo asika no ese wodo koka ne kunu hu no ne na bobra na kire se nkofo bi afakoti kwan na nkanka enkofa nkofo bi ameka se wo mudi obo mudi abetimi aka se oh anipa we se di obetimi aye na nkwankoye sa nkofo no na sofu mua sofu akasa mua wakasa wonimu se eye sister what you would ye enam Christo nti wo so ye reverend nti na hwede akwa wie ye fra wa wugina fo ne so na wototo ayampia na nka wo kasa no abie quotation na odi akasa de hu saw ye sofo no agya tobe sam na wo ye no sofo adenti na wo ma obuafu hu sa na wo ma ye nkasa eni pay wo se na mo so enu adi hu eye abrantie eti kwai be so enu obefa so wo be nya ni sika because wo ansa na wo be hu abrantia na wo pe ba bia e befa edi akwa Israel the friend of Samuel Asante yanko sofo Samuel Asante a wo akra asam na ye ken sofo nyame mo obotere wate nyame din na mafa kata manim na mo ye no ma bi ebinom enoma bia ensem fata no wo kasa wo kanyina de di pefe e ma ye hunu se eye abrantia ye friend Mr. Tatei woni ni me no na ye wan maja ba ye ni sika sofo I put to you
esa woni abrantie Mr. Tate ena ye wona moje abaya ni sika na wutimi nchina ba bia wugina ne toto ayam pia nchira ye se wunyi abaya ni sika. What are you talking about? Say wuji ni sika. Me be so say mra abaya yi kwa no kwa to sika no so funya na di na nim de ne kwa no office won kan ho. Akwa ni ba bia ye Tate no ne office wo. Jainia woke ka woni kura ne me twaja to asori danim. Asori dan na so nem na wo sisan kwofo gumudi ya posem am ye hunu asofo papa no adan na motisa bompa ye yenya kwa bi se ye Tate da frɛ meba Mr. Tate de so be frɛ yes na woni ya kasa na wo senko wonu mpo ena ye frɛ no eno na make siso no Mr. Tate no yenya kwa se Mr. Tate afrɛ ye na wutiri kwa menya kwa ye tie yenya kwa Mr. Tate afrɛ ye na wutiri kwa se Mr. Tate ne frɛ ye ha woni ye kasa ye no ama ye hunu bibi se bia obetu esika no nwane sofu Samuel asante de wasa woti ase ne se ye fo ye nka tro se ye ji sika free wo anase waje ye abaya ne sika o wonje Rita sika ne ye pese ye kire se Rita se wo frɛ eye Mr. Kan say Tate na wonya ne number wo frɛ na won fa woni ba bia owo apart from office won wo kwa won kwoto no na mmom ye wuwu ni pen na muso wo de ne ma no eti o ye besna se wo ekwan ya wo fa so wo de ne ma no boye ni ensanka sika no eye simple antiatia na wojira on ma wototuma ne na kanye Mr. Tate na afre ena wa kase na kase se ye friend ye ka kire ne se ye friend na wa fa no no kase wo pa ya chaw na wo baabi ntia ye tie ni kase ya ye sister sika ni sabeka na nkenti sa dia ke jabe sogu uchem wo bible no be kan so be si ni tirase wo de ya fa jabe futu di agwo wo be tira no be tira ye djuma se na ati radio se na ye se na wo so wo kase nya abotre na wo ti asole dem no wo si me ye wo djuma nka ni se nka wo kobu obi afa so no papa so fu pe baabi gina kwala shedije no agige na nso a emfa travel ento se mo ba me ka ho emfa nkogu obi abaya abusia mamem sama wo akwa babiem se na me kan ne akohwe video no aba na ewia sesa wo ye obi papa na wa hwe ne yie wo boa wo bi a na wadwen hu mienu se be kwa ko wie sen ka reverend yi nim se na ekwa ko wie a nkotena ne ba bi nkomwa erabai na ewia se menya wo papa se na ebe ya botai bi eda wanim no won sabe ka na se obedru hu a masedani o di obi anim aya ade a na wa hye ne yie na wadwen hu mienu enne wiase mu a enye obi a na eboa no enye obi a na sacrifice ede mo no ebi yi aye ebi nso eboni aye sei ne besi anka sofo no menye sure so betu sa na mo no na nso enya ba wie nti den ne ye de aso ano sofo no on kana kuma nto nim omra fom ema ne ewom se ya ne bubefumum ba omra fom na ontu anamon sisi ano na we introduce o boss ne ma girl no nti omra fom no ne boss ne ye de enkasa no mfa yie entu yie na raba ne nso nya abotre kakra ewom se ne sika kwakodim enso so munyina afenu ne mienu na nya ntiase omoto ombo asamo makoma aba foma we ometumi asiesie na raba na ogina sofo na chi na ono nso etoto ayampia okeka nsem senka ono na eto na nkanye saa no be ya na nye saa na mo na no betu ana asema aba na wo be ka asem papa che reverend na wa na kuma aba fom na matumi asolve asem no matumi asolve case no ugina chi na won so toto ayampia otutu mane om saa na ya ade ana ni petna wiase yesa wo na wakoye oba na wo tema wo wasa wo te onyonko ba na situation a wo kom wo te ase no wo gina che na wo so wo to mane se bebi omo pebi omo fanko omo de kokot sisi a reverend ho be kire ni bi efise ono ena odi anim enam ono no so ena we nyina asi nti omo de kokota reverend so ho be kire no omo pese sa be sinti ena omo frɛ ne se omra no muntu hu anamo no mu hu bebi a asem ne bekwa koye de ebekwa ko wie omo fa yie ntu yie
na wotena eche keka sansem wo ya emmoa enti onyai sansem no keka no na hu hia de manso de akasakasa bebre na beba emmoa dwumadie enti onyai zane nsem no keka wa kire no abusua se wudi obi anima ya ade a no wahwe ne yie fatu ho fo pa ene wiase no sa wo ya papa na yo sa wanya na yo papa ne de eye den a ye beye na emum no den ne ye beye afa ho wo se ye de ye ma ye ni da ho ye bie ye ni e wo se ye wise pa e wo ho nye sa de a se ya na ebekọ so abre bia ebekọ akọwie ye ye be papa nu ye ho ahekra ye beka se ye papa kra biem nso ye ne hwan nipa ye nsa hye obi kwa ma ne ma wontumi kasa we de ommoa no wontumi kasa wo bu ani aguso wo de wo ye ne han sa keke ahye nipa no eye den abeboa no na emum no eye na ya ma ye ni ada ho no ne aye de ya boa no ekwan a enkonkowie bone so na fom sa so bebo obi ebusia me de besi ase sua bibi wom le de bia meka wo fa efutu wo mu a eboa wankasa me fa me de a eboa me ankasa enti se me de bedan wo na se wan fa efutu wo mu na wo fa ne se ye story tra bia sa akeka o chena bi no ebi be kwa koto yan pene senti ine ye de story we be bedan wo ye de dwumadi eba wa akwan mu abre ne abre nyina da senenso ye besan so esan ehia biem na nene de di kan ya wosaka dwumadie ya wosaka story we bia like na share na subscribe fama onua na ono nso enya emu chefa afutu ewom no nso ne nsa enka bi na wo hwa ase honom a comment section honom na ho na make no comment fa wadisua usua ye fa basema wo fa wo sa story we mu no fa to ho ma me na me nso mi hu se ne abre bia no me de ebeba besom wo me de ba bedan wo na nso anya afutuo ewo mu na de agba wo bra ewusia me din ne ye na na akosia adepa mo sonfo me ana ya me di meje edwa kase na me di dwumade eba wa kwan mu se mo anti me ka bi ma da se nenso ye besan so ahia na ma remfia ha emergency Ghana TV makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coplan is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secure, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.